Pozdrav, dragi moji. Evo me danas s vama u jednom bezveznom videu. U jednom videu u kojem ću se ja baviti vama. Zato što ja dajem svoja videa da se vi bavite sa mnom i sa mojom pričom i sa mojim načinom razmišljanja i da li ja radim to kako treba ili ne treba. I sad ću se ja malo u ovom videu zabaviti sa nekima od vas dobrima i sa hejterima, kojih moram priznat zaista nemam puno. Nemam puno kad pogledam moja videa imaju poprilično visok stupanj odobravanja. Onih kvačica gore. Puno više tih kvačica gore nego onih dole. A ja poštujem, meni je drago za te kvačice gore, jer to je znak da kad vas ima jako puno koji se recimo slažete sa mnom, ne ono sad da njegujemo nekako jednoumlje, nego da kad govorim nešto onda je to, kad je moja priča produkt slaganja, kad ja razmijenim s vama mišljenje pa imam povratnu informaciju da puno vas pametnih misli isto ko ja, onda je to meni svakako kompliment. Znači, nadam se, vi ste meni pametni pa ste skontali što sam ja sad rekla. Ali ću se malo pozabaviti i ovim drugima, jer nemam drugačiji način da odgovorim nego ovako. A ja sam zato i otvorila YouTube kanal, da razmjenjujem mišljenja, pa da i ja kažem nešto što meni smeta kod vas. Na kraju krajeva imam se ja pravo braniti. Jel tako? Tako je. Tako je. Prvo i osnovno. Prvo i najprvije. Da vam se zahvalim na 27.000 pretplatnika. 1000 pretplatnika. Kako god hoćete. Znači, prešli smo 27.000. Eto, za sve ove godine koliko sam ja s vama, vi znate koliko sam ja rijetko puta rekla, jako malo puta sam rekla, pretplatite se na moj kanal i uvijek kažem, ako imate mrvicu razloga, svaki dan je Božji dar, čuvajte ga za sebe, ne dajte ga nikom, ako imate mrvicu razloga da se ne pretplaćujete, a vi nemojte. Ako baš nemate nikakvog razloga da se ne pretplatite, onda vi stisnite ono dole pretplata. Vas ništa ne košta, džabe je, a meni je to tako znači. Ovako, zabavit ću se sa... Znate što sam primijetila? Primijetila sam da mi se točno kad govorim na YouTube-u, kad slušam sama, preslušam prvi put prije nego što objavim moj video, da ja stalno onako poprilično teško dišem. Mislim da je stupanj alergije sad ovog proljeća najjači ikad. Dok izađem malo van, iako ja imam onu moju bademovu kremu koja to drži pod kontrolom, mislim da će ipak morati otići negdje u ovu prirodnu ljekarnu sa tim čajevima nekakvim, da kupim neki čaj protiv alergije pa da ga pijem, mada je sad već to kasno, to se trebalo popiti u drugom mjesecu ili ti veljači ili ti februaru. A ja nisam računala na ovo da će biti ovako jake alergije. Tako da kad slušam svoju priču na YouTube-u, malo mi smeta to moje. Ovako nekako se čuje onako. Čuje se onako neobično to. Ili je to siktanje. Ovako. Prvo ću sad ispričat o jednoj ženi koja mi je, jednoj gospođi, jednoj djevojci, jednoj, ne znam ni ja, mladoj ženi kad je to jako naglasila da je mene pregazilo vrijeme. Znači, kad meni kažete da me je pregazilo vrijeme, ja ne osjećam ono baš ništa. Nikakvu uvredu ja ne osjećam. Osim potrebu da kažem, kad mi netko mlad kaže da me je pregazilo vrijeme, da je ono vrijeme u kojem si ti sada, da sam ja u tom vremenu bila. A ovo vrijeme u kojem sam ja sada, to, srećice moja, tebe čeka. Tako da nemamo nikakvog razloga da patimo zašto nas je pregazilo vrijeme i zašto će nas pregaziti vrijeme. Eto, nemam nikakvog. Znači, Ivana se zove, znam joj prezime, ali neću govoriti prezime. Ona je, i možda ne bi niti reagirala, nego ona je rekla meni da je o njoj žao moga sina. Ako ja isto ovako sikćem na njega, sikćem. Pa sam ja lijepo napisala da po onom njenom komentaru, da ona vidi slučajno mog sina, ja ne da se hvalim, a ja imam vrlo zgodnog sina.
Znači da ona vidi mog sina, ona bi poprilično se zagledala u mog sina. A on po njenom komentaru ne bi nikad se zagledao u nju i ne bi je zarazivo ništa. Može biti lijepa kako mi u Bosni kažemo, lijepa ko Gospa. Može biti lijepa ko Gospa, ali jednostavno neće. Jednostavno neće pogledat nekoga ko ima takvu retoriku. Ko kaže nekome da sikće i da ga je pregazilo vreme i da ni njen deda nije volio Dugu kosu Zdravka Čolića i pjesmu Gori vatra. Volio je deda tu pjesmu i ako se ti sad mlada deda je tvoj volio tu pjesmu i puno deda u prošlosti je, kad je počeo pjeva Zdravko Čolić, volilo tu pjesmu Gori vatra i njegovu dugu kosu, a i dan danas voli tu pjesmu i sve ono što on danas pjeva. Zašto? Zato što je kvaliteta. Zato što je to dobra pjesma i dobar pjevač. I zato što taj pjevač i danas pjeva mladima i napuni po 5-6 zagrebačkih arena i beogradskih i svih drugih, a čini mi se da nema ni jednu tetovažu. Ima malo pofarbanu kosu slično svojoj prirodnoj kosi, ima kile otprilike koje je imao prije 20-30 godina i eto, malo vježba, malo trčkara i dan danas ga gledaju. I mislim da bi ga gledali i da ima malo i trbuha i svega drugoga. Zašto? Zato jer dobro pjeva i to je kvaliteta. To je jednostavno kvaliteta. Ona mi je rekla da me je pregazilo vreme i što mene briga, Tina Turner u svojoj 65. godini nosila je mini suknju. Tina je bila rokerica i čini mi se, iskreno rečeno, da mi nikad Tina Turner nije izgledala vulgarno. A sve naše nekako pjevačice koje mi sad u ovim godinama nose mini suknje, djeluju mi onako, ne djeluju mi čak ni vulgarno, ja sam to rekla. One me djeluju očajno. I to žene sa sređenim životima, sa muževa. Znači, to je bilo samo moje mišljenje u kojem sam ja rekla da zato nema potrebe. Jedna ostvarena žena, jedna koja ima 2 filma iza sebe, 3, koja ima prava filma, hajde da se volimo, iza sebe, koja ima uređen dom i obitelj, porodicu, koja je postigla sve što je mogla u pjevanju. Može komotno da se zakopča do grla i da ispjeva što god želi i da ne radi tako nešto, ali to nije bilo da sad ja kažem trebaju ubiti zato što to radi, nego to je bilo samo moje mišljenje, draga moja Ivana. Ja nisam ništa siktala, nego sam samo tako rekla moje mišljenje. Isto tako javio mi se nekakav dečko. Kad netko nešto govori, onda trebate jako slušati što ljudi govore. Znači, slušate što ljudi govore. I onda stavite da li je to rečeno kako treba, da li tu ima kakvih elemenata da se može negdje nekoga tužiti i tako dalje. Meni je nekakav dečko rekao da je on bio pripadnik nekakve brigade, on je tamo što je bila u Derventi i da će on mene tamo prijaviti jer ja pljujem ljude. Jer ja pljujem ljude i on će tamo mene prijaviti. I onda sam ja išla ponovno pogledati taj moj video. Znači, ja sam pričala o Azri Bašić, ratnoj zločinki, koja je dobila u Sarajevu 14 godina zatvora, a što se mene osobno tiče, mogla je dobiti 40. I što je najbolje, ja poznajem neke ljude ovdje u Hrvatskoj, koji su dobri ljudi, koji nigdje niko ne ganja, koji su bili isto tako u ratu i koji znaju osobno tu ženu i kažu da je bila zvijer. Ali eto, on je bio pripadnik te brigade i ja sad pljujem neke ljude i sad će kao on nešto mene ići tužiti. Eto, tako nešto. Pa jedva čekam da me tužiš. Jedva čekam. Ja mu lijepo budi, imam strpljenja i onda mu izvadim. Izvadim mu obavještenje od članak od dnevnog vaza. Od naših novina iz Bosne. Znači, nisam uzela srpske novine, nekakve koje baš uređuju totalno Srbi, koji su na srpskoj koračnici. Nego iza vaza i kaže se gore što je radila, kako je radila, gdje je pobjegla, kako je promijenila ime u Americi, kako se vratila natrag, kako su je ulovili tamo, kako su je isporučili, imaš sve slike. I Sarajevski sud, znači u sudu Sarajevu je osudio na 14 godina zatvora. Znači, riješen slučaj. Možeš komentirati. Možeš joj čak reći da je idiotkinja.
O njoj sve možeš ispričati isto kao što možeš ispričati o Ratku Mladiću, o Radovanu Karadžiću, o svim onim ljudima koji su osuđeni za ratne zločine. Azra Bašić je ratna zločinka, osuđena na 14 godina u Sarajevu, što se mene tiče trebala dobiti 40 godina da se ne ponavljamo. I ne bi trebala ni jednu godinu dobiti zato što je Azra, nego zato što je zločinka. Jesmo se razumjeli? Ja se stvarno nadam da jesmo. Ili sad ovo kad ja ispričam nešto protiv Milorada Dodika, znači ispričam nešto protiv srpskih političara, Milorada Dodika, Vučića ili bilo koga srpskih političara, onda oni Popovička, koja si ti, jesi ti, kako je rekao, jesi ti pokatoličena, jesi li ti ovakva i onakva, to su najgori. A u biti ne razmišlja uopće što govori. Jer da ima imalo mozga u glavi, kad pogleda moju priču, vidi da govorim realno, da ne govorim navijački, da pričam o lopovima i da je meni potpuno, ja smatram to svojom jako visokim stupnjem vrline. To je velika vrlina, ne znam da li sam se dobro izrazila, znači velika je vrlina kad ti kažeš lopovu da je lopov. Treba to imati hrabrosti reći. Ali je činjenica da koliko god se vrijeme valja, na kraju tog vremena uvijek pobjedi dobro. Uvijek pobjedi dobro. Ja se zaista danas molim Bogu. Evo, rekli su negdje oko 16 sati da započinje taj protest u Beogradu. Ja se zaista molim Bogorodici Mariji, molim se svim svecima, Isusu Kristu, da tamo ono prođe sve u miru. A stalno mi zvoni da neće proći sve u miru. A molim se zaista Bogu da prođe sve u miru. Jer nijedna vlast nije vrijedna ničijeg života. Nije vrijedna jedne ljudske suze, a kamoli života. I kad pogledate sve one pripreme za ono nešto tamo, mi ovdje u ovim našim zemljama, mi nismo ni svjesni koliko je njima vlast slast. Jer ljudi na zapadu, ja ću još jedanput pomenuti onog Kurza onog iz Austrije, što je samo potplatio 2-3 novinara da nešto dobro o njemu napišu i morao je podnijeti ostavku. Nema, odmah moraš ići. I što vi mislite da to njega nešto osobito pogodilo? Jer oni kad dođu u politiku, oni su već bogati ljudi. A naši kad dođu u politiku, oni su crkveni miševi. I onda kradu, onda sve što kradu, sve im se čini malo. Jer to je ono kako Peđa Popović kaže, pravoslavni sveštenik koga ja iznimno poštujem, a eto tako i prezime nam je isto. Kad on kaže, znate ko osjeća strah? Onaj tko vjere nema, on osjeća strah. Kad čovjek zna da je ispravan, da nikog ne mrzi, da prokazuje lopove, da ne mrzi ljude po naciji, vjeri i po boji kože, kad neće nikome ništa nažao učiniti, kad se zaista ufa da ne radi drugima što ne želi da oni njemu rade, onda osoba nema nikakvog straha. Zato meni da bi prokazivala bilo kojeg političara, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, bilo gdje, ja nemam apsolutno nikakvog straha. Nikakvog. Ja nikad ne bi uzela sebi oružje pa išla na njih pucat. Išla ih prebit ili bilo što drugo. Ali bi ih poslala na sud da im se sudi da vrate pare i da odu u zatvor. Da ne rade to više. Znači nemam ja nikakvog straha kad govorim istinu. I ako pričam, ja sam isto trenutno javna osoba. Što bi sad ja bilo kad bi ja sad išla svakoga ispravljati? Što je on nešto? Ja kad nešto govorim, pokušavam objasniti. I strašno mi je drago kad me se razumije. Ali sad bi ja trebala mrziti sve ljude koji ne misle isto ko ja. Ja sam 100 puta rekla, napišite da ne mislite isto što ja. Ali mi ne morate napisati to da sikćem. Da sikćem. I to cura mlada. Pretpostavljam kad je rekla da je jako mlada i da je moja dijagnoza da me pregazilo vrijeme. Ili ovaj što sjedi i pumpa, za njega su jako veliki Srbi. Najveći su oni koji su se krstili u 40. To su za njega najveći Srbi. On svima drugima govori da su pokatoličeni ili poturčeni ili ne znam ja što. I kakve to uopće ima veze s bilo čim, sa ovim što ja pričam? Kakve to veze ima?
Možeš samo napisati da ja nisam u pravu, da ti misliš da je on ekstra čovjek i tako, pa da onda ostane taj tvoj komentar tu, ostane i moj i tvoj. Pa onda vrijeme pokaže ko je u pravu. A pokazat će vrlo brzo će vrijeme pokazati ko je u pravu. A ja sam 2018. godine snimila video Veliki Baja iz Banja Luke. 2018. godine. Sad je 25. Vrijeme neumitno teče. Treba jako dugo čekati za pravdu. Ja ne mogu vjerovati da bilo ko na bilo kojoj strani podržava vlast u kojoj se ubiju djeca od 20 godina i da nitko za to ne odgovara. Pa mačku da zgaziš namjerno, ja bi te strpala u zatvor. A ne nečije dijete od 21 godinu. I onda prkosiš okolo ljudima i tako. Doći će, jednom dođe. Dođe prije nego što ona otozgo dođe i upitate imaš li još nešto reći za kraj i morat ćeš reći. Vjeruj mi, morat ćeš reći. Jer da vjeruješ u to, onda te nikad ni za što ne bi bilo strah. Ko što mene nije strah. Nije me strah. Jer oni ljudi koji one osobe koje u životu pričaju neke stvari, pa su se spremne ispričati nekad kad pogriješe. Ali su spremne tjerati nekako svoju priču do kraja. Oni nemaju straha. Ja imam jako čvrstu vjeru. I nemam nikakvog straha. Apsolutno. Kad ljudi obole od teških bolesti pa plaču nad svojom sudbinom. Plaču nad svojom sudbinom. Ako se čovjek razboli i ima nekakve uvjete da boluje u svojoj kući, da ima nekakvog novca, da može otići liječniku i tako dalje, i onda u nekoj situaciji skonta da mu nema pomoći. Ja sad trenutno nisam bolesna, nego ne znam da li sam bolesna. Čeka me, o tome ću još nešto reći. Čeka me taj nekakav ultrazvuk abdomena koji u Hrvatskoj ne mogu se naručiti. Nema nigdje termina za naručit se na ultrazvuk abdomena. Znači možda sam bolesna. Jel me strah? Nije. Nije me nikakvi strah, jer moja čvrsta vjera je da ću otići točno onog dana kad mi je određeno. E sad, Bogu se molim da to nekako dočekam, da nemam nekakve velike bolešćurije, tako svi nekako želimo da nismo bolesni, da se puno ne patimo. A taj dan kad dođe, Bogu hvala. Jer dolaskom na ovaj svijet sam odmah otvorila vrata da ću i otići sa ovog svijeta. I to je nekako tako potpuno normalno. I onda ne vidim razloga zašto bi netko došao i čovjek mi je napisao imaš li ti češalj? I onda još sad da je samo to napisao, nego znate šta je dodao? Imaš li ti češalj? Jer imaš li ti ženo češalj? Jer ja te jedino gledam kad imaš dekolte. Šta si ti perverznjak? Da gledaš dekolte žene u 65. godini. Vjerojatno si perverzan. Jel si star pa to ti je doping sredstvo navečer kad sjedneš u 10 sati, onda tražiš da ima kakav da doživljavaš neke stvari. Ja to jedino tako gledam. Meni je jako žao, ja kažem, ja se oduševim sa ljudima koji direktno, evo, nije mi bilo veće časti od onog čovjeka koji je gej, kad sam snimila video onaj o gejevima. Onog čovjeka koji mi je napisao, pa meni je njegov komentar ko melem na ran. Kad ja govorim, kad je čovjek razumio da mu mogu biti prijatelj, da mogu otići sa njim na kavu, da ga ne mrzim, da se ne petljam u njegovu seksualnu orijentaciju, nego da ne podržavam zastave i parade ponosa. Čovjek je to razumio, čak mi je napisao da živi sa svojim partnerom, ali da nikad nije bio na paradi ponosa i ima taj video, ima taj komentar prikačen gore. Pa pogledajte. Imaš li ti ženo češalj? Imam nemirnu kosu. Jer rekla sam da neću, da idem frizeru onda kad sve mogućnosti, ja kad sve mogućnosti iscrpim svog šišanja, okretanja kose na opačke, onda idem frizeru. To je moja osobenost. Ja nisam rekla da neko ne smije u 60. godini nositi mini suknju, nego da to se meni ne sviđa. A primjeri pokazuju. Samo klikneš i pogledaš. Primjeri pokazuju da ne valja. Da su žene izrezale usta pa govorit ne mogu. Koče se. Koče se ne mogu govoriti. Ja samo na to reagiram. Jer imamo pravo komentirati osobe koje su javne.
Tako isto imaš pravo i ti komentirati da li ja imam češalj, ja ti napišem nemam, ali da ti imaš nekakav poticaj kad vidiš moj dekolte. Vidiš dekolte žene stare 65 godina i to je tebi nekakav stimulans. Ne znam koliko ti imaš, valjda 106. Važno je da nešto napišeš. Kaže, kako će, žalim tvog sina. Znači, ja imam sina koji nikad u životu nije zapalio cigaretu. Jesmo li mu braniti paliti cigarete? Moj bivši muž je pušio i ja sam pušila 10 godina. Što se njega osobno tiče, on je mogao doći u našu kuću i u svojoj 14. 15. godini ili kad počinju djeca pušiti, mogu je slobodno sjest i zapaliti cigaretu pred nama. Ja sam to rekla. Sine, nemoj samo da bacaš cigarete negdje da ne bi nešto zapalio i nemoj da se skrivaš od nas. To ne valja ništa, ja kažem. Mami smrde usta, Bože sačuvaj. Nakon 10 godina sam ostavila cigarete. Pušla sam rano 10 godina, od 18. do 28. Rekla sam, to toliko smrdi, to je katastrofa. Ali nemoj se od nas skrivati. I sve ono sve ono kad si u problemu, kad trebaš nešto nekome reći, uvijek kažem mami i tati. Jer mi smo ti jedini prijatelji. Iskreni. Nema drugih. A osobito njemu mama. Nema ni jednog, oni će ti možda dati za pravo, pa ćete onda možda ogovarati. A mama neće. A ti slobodno zapali. Kad je bio nešto zabrio, kako ovdje u Zagrebu, kaže, zabrio na neke tetovaže. Kažem, ja slobodno se ti istetoviraj. Ne bi ja tu iglu da mi, kako je rekao Rade Manojlović, otac, kad se to jednom otvori, ja kažem, to ide ti onako, mastilo, tinta ti ide ispod kože, ali neće se od toga umrijeti. Možeš ti tu slobodno raditi. Možda mi je dijete danas takvo, baš zato što mu nikad ništa nije bilo zabranjeno. Što je mislio da sve može, zato ništa nije ni uradio. O tome ja govorim. O tome govorim. Ja sam imala u jednom mom videu jednu ženu, ispričala sam kako sam bila u City centru, pa kad je iz jednog dućana izašla cura. Da sam ja stajala i dokle god nije zamakla gore, kako bi rekli mi u Bosni, dok nije zamakla iza ćoše, iza ugla, ja sam gledala za njom. Koliko je ona bila lijepa i prirodna. Još je u tom dućanu, dok sam bila unutra, rekla je, Bože sačuvaj, ovdje nema ništa za mene. Jer su bili sve te nekakve majice, ti nekakvi prcoljci, kako mi Bosanke kažemo. Prcoljci, znate šta je to? Onako je malo, pa ti nabiješ, pa pređe ti samo preko cica, pa ti se vidi pola cica se vidi. Sikice pola se vidi gore. I onda ona ušla unutra, tražila nešto da bar to pokrije. Ništa od toga nije mogla naći da to pokrije, rekla nema ovdje ništa za mene. Pa sam ja napisala, ima post na mom YouTube-u. I nema, draga, to ništa za tebe, jer ti si toliko prelijepa da sva ova garderoba na koju si ti naišla se pred tobom stidi. O takvim stvarima ja govorim, a ne zato, ne što me je pregazilo vrijeme. Jer ja sam vrlo svjesna mojih godina i jako volim vidjeti lijepu ženu, lijepog muškarca i reći im da su lijepi jedno i drugo i tako dalje. Nemam ja problema sa gaženjem vremena, apsolutno nikakvoga. Vrlo sam svjesna svojih godina i strašno ih volim i ne bi se mijenjala ni sa kim, ni za što. Ni za kakvu novu mladost. Sve ovo što sam ja proživjela, to je sve meni onako dato, da ja to iznesem. A to možete skontati samo ako imate dobru vjeru. Onda ne imate ni straha od smrti, nemate straha apsolutno ni od čega. Jer ja sam se sad će me neki možda opet napasti. Ja sam vama pričala kroz neka moja videa koliko puta sam se ja posvađala s Bogom. Posvađala. I okrenula mu leđa. Jer sam mislila da on meni okrenuo leđa. Dok nisam skontala da je samo i jedino u njemu spas. I kad sam to skontala i kad sam to sve onako uđuture stavila onako u njegove ruke i krenula raditi kad mi je došla on i misao, uzmi svoju putovnicu, odi, nemoj tu plakat nad svojom sudbinom, nemoj gutat tablete za smirenje. Nemoj plakat što si imala 46 pa je sad 47 pa ide dalje. Kreni dalje. Ovo je jedan period tvog života koji se završio. Kreni dalje. Nitko ti ništa nije kriv. Imaš sve, zdrave ruke, noge. Kad sam to napravila, ja sam postala sretna žena. I nemam apsolutno nikakve ljubomore ni prema kome. Nemam mržnje ni prema kome.
Ispričat ću vam kako sam imala prije 2 dana napad na kuću. To ću vam reći u narednom videu. Napad na kuću. Eto. Događa se. Sjećate se onog napada kad su mi zalili auto. Preživjeli mi to. I taj napad na kuću ćemo proživjeti. Neki ljudi imaju strah sami od sebe, pa onda taj strah ispoljavaju na tuđim fasadama, na tuđim stepenicama i tako dalje. A oni koji su frustrirani, onda oni gledaju dekolte starih žena i tako. I onda usput to komentiraju ili neke mlade cure koje vjerojatno nisu ispunjene. Onda kaže tebe je pregazilo vrijeme. Samo zato što misliš ispričat nešto, što misliš, što kažeš svoje mišljenje i pokušavaš nekome nešto objasniti. Vrlo, vrlo dobro namjerno. Eto, mili moji. Ne znam da li sam rekla sve što sam htjela o tim, možda u nekom drugom videu ću povaditi još tako nekakve stvari. Ovo su bile, ta Ivana me onako malo dotakla da joj odgovorim, iako sam je napisala, da joj odgovorim zato da puno vas koji ste možda potencijalne Ivane, da to pročita i eto tako da se malo zamisli nad tim. Jer nitko tko je imao 20 godina, on nema razloga biti ljubomoran na nekoga koji ima sad 20 godina. Nema nikoga, to smo mi prošli, mi koji imamo više. A vi koji imate manje, vi ćete doći na ovo naše, da vam Bog da zdravlja pa doćete, pa i puno više nego što imam ja sada. A sad ću neke od vas pozdraviti. Obećala sam prije jedno 4-5 videa, ono kad sam bila bolesna, reću da ću puno vas pozdraviti. Sad ću pozdraviti bar 10-ak vas koji ste stalno na mom YouTube kanalu, koji stalno komentirate, koji stalno me gledate. Znači gledate me, ne znam, mislim da me gledate od početka, od 2018. godine. Sad kad vam kažem koga ću prvo pozdraviti, vi ćete ostati onako, nećete vi, nego on će ostati bez teksta. Prvo pozdravljam Antuna Bistrovića. Antun Bistrović je osoba koji je mene pratio na početku me je pratio. Ne znam ja da li on sad preplaćen na moj kanal, nije niti bitno. Antune, ako nisi pretplaćen, nemoj se ni preplaćivati, nitko te ni na što ne tjera. Ali on je uporno gledao moja videa i uporno mi je, što god sam ja snimila, njemu nikad ništa nije valjalo. Ovo je sad ovako, ovo je sad onako, ono je onako, ono je ovako. I onda sam ja htjela ga blokirati, ali on nikad nije bio nekulturan. Pa ga neću, nego te nekakve stalno, imaš osjećaj da te stalno onako ili te provocira pa ili te stalno napada bez veze. Meni se to činilo bez veze, možda nije. I onda ja sam se stalno pitala zašto me gledaš stalno i stalno me komentiraš. Ti ne pričaš ni o dekoltima, ni o tome da li imaš češalj ili nemaš češalj, nisi na tom nivou, čovjek ne razgovaraš tako. Stalno me pratiš i stalno ti nešto ne štima. Pa prebaci kanal, čovječe, nemoj me više gledati. Eto, ali on mene sad i dalje gleda, sad čak mislim da sam mu na zadnjem komentaru dala i srce, jer je konačno nešto iskomentirao da je, eto tako, tako nekako, da nije baš da me stalno pljuje. Ne pljuje, nego eto tako da stalno nešto na mom YouTube kanalu traži nekakve druge stvari da ja pričam. Antune, dragi moj, ako imaš ideje, ako imaš nešto, pa ti snimi, napiši Antun Bistrović kanal kontra Saje. Pa kad ja nešto pričam, to ti ispriča. Ne moram ja tebi tako objašnjavati, jer jednostavno to meni to dosadi. Pa ne mogu. Eto, znači, njega sam sad iskomentirala i sad imam još malo, 28 minuta mi je prošlo, ne znam kud utroši ovoliko vremena. Brate mili, se razvučen ko Maxi po diviziji. Znači ovako, prvo pozdravit ću bar 10 ću vas sad kojih se sjetim nabrojit, pa ću zapisati da mogu u sljedećem videu pozdraviti ostatak. Moje one vjerne pratitelje. To je recimo Milena Zadar. Milena Veliki Zagrljaj, gospođa Duraković iz Amerike, jedna divna žena koja je među prvima poslala, kao jako mamuza, među prvima poslala novac za hranu obitelji onog pokojnog Gorana Karanovića koji se ubio radi životinja koje je čuvao pa su se ljudi bunili i tako dalje. Znači, gospođa moja Duraković iz Amerike, em je duhovita, em je prava moja Bosanka. Puno te volim i veliki pozdrav za tebe. Za moju Mirjanu Baker, moje prezime drago, veliki pozdrav za, koliko sam nabrojila, 3, za Miru moju Petrović,
Za moju Gogu, Gordanu Jovanović i njenog Marka koji žive u Austriji, koja me prati, koja mi uvijek piše, koja mi piše privatne poruke. Evo Gogo moja, ozdravila sam, sad ćemo se moći malo i čuti, tako dalje. Koga još mogu se sjetiti? Mog Zdenka Pecuri, po njega Bura, za njega uvijek pozdravljam. Milana Grubora u Australiji, koji se predstavlja kao moj brat. Milane, veliki pozdrav, hvala velika. Obitelj Baković iz Slavonije, familiju Lukšić moju koji me stalno prate, koliko sam vam već nabrojala. Ako me ovo prekine, nije bitno. Puno ima ljudi koji me prate od prvog mog dana. Ne znam gdje mi je Vladek, Vlado mi se treba, zaboravila sam prezime. Vladek, javi se da znam, nešto mi je bio bolestan, pa sad u zadnje vrijeme nema njegovih komentara, a ja znam kad nema komentara, onda možda nije zdravstveno dobar. Ja se zaista nadam, Vlado, da nisi imao vremena da se zabavio nekakvim ljepšim stvarima, pa nisi mogao Saji svoje komentirati onako ispod kanala. Eto. Moju Ljilju Vukas. Evo, Ljilju Vukas. Dobro, Ljiljo, da sam se sjetila. Mislim da mi ne bi oprostila da te nisam sad pozdravila. Pratiš me od mog prvog dana. Jednu Janju u Austriji. Janjuška, ljubite puno tvoja Saja i nadam se kad se bude vraćala iz Austrije da ćemo se mi tu negdje u Zagrebu naći na nekakvoj kavi i da se konačno upoznamo i tako dalje, jer ona mi je onako posebno i piše te komentare i posebna je to nekakva žena, imamo vrlo slična nekakva razmišljanja. Moju Almasu Mekić u Sarajevu, koga još imam za pozdraviti, Sadetu, ne znam je prezime, Adisu moju iz mjesta kod Visokoga, Adisu, jednom smo rekli da ćemo tamo snimiti nekakve apartmane Jelenjača, mislim da je tako. Nadam se da će doći to vrijeme, da ćemo moći to uraditi. Eto. Ne znam koliko sam vas pozdravila, sve vas puno volim, ipak ću, ja sam ipak pregazilo me vrijeme, pa ću morat malo to napisati na papir da vas mogu sve pozdraviti. Jednostavno ne mogu, bez obzira, kad nailazim na vaše komentare, onda pozdravljam puno gospodina Mladena Polaka koji uvijek komentira, zna da mu uvijek dajem podršku. Znate kome ja dajem podršku? Amiru Hadžiću, Adoksu, Mladenu Polaku, Zeusu i tako ljudima koji se bore protiv lopovije. Takvi ljudi uvijek imaju moju podršku. Eto, mili moji, ako je ovo bilo dobro, vi kliknite. Ako nije, vi prebacite, gledajte nešto drugo. I zapamtite dobro da je svaki dan Božji dar i ne dajte ga nikome ni za što. A do nekog drugog videa, ja vas sve skupa grlim i ljubim. Veliki pozdrav!